Ko himen ko para bayi kau try Jesus Christ. Hagi jim ule beni kong yesno syapang upsein ubadai bad upsein ubapenim. Upsein bapar hakindo udai. Upsein balakindiu syajaram ha uding upenim iani. Upsein renang badan gabor ban kijit ia gabi naga jingim chani. Balastin ha uding ulang upsein badan gabor halor gabi jaga partai. Upsein bapar hakindo unang tang bandai badan penmen sao yani. Katinu balai kakot kawering iway pa iway banwan ya uta upsein renam balastin haudin nitip ban niya kendo ban niya snow syapang burjai kipsein haga Bible. Haga kitab Genesis ni ya uwe upsein ubalawan bandai ya kaim bado Adam. Haba uladai kilaya haga pop. Ban syadai da upsein u Adam bakaim kilale kumno. Kila kendai no ya upsein hauding kabalastin halauding kila mane ya upsein papar hakendo haba kila mane ya upsein balapar hakendo kila penmen sao yalade uta upsein uladai yaki bad kala rum ya kabdi jong ka pop hapo jangi bad kila duno ya ka periden haba ka rum kabdi jong ka pop hapo jangi ngin sa duno ya ka jingitan na bad ka jingkumen jong ka periden haba ni siya ya upsein bapara kane ka parte bandai yani ngin sa penmen sao yalade naga jinglong ukun jago balai kapo ka penmen sao yani kapo ka penchen jar yani kapo ka penkalad yani naga jingid ukris badaya kata ka balajia haga jingem jagi pai Israel haba kila sha ya gipsein bapar jang kene ka parte bandai yeki haba kila mane ya kie baro jang kene ka parte kaya ka balajia kala rum ya ka bi jang ka pojaki badu trayu bale lemba ke jingelam jungo bosses lai jingmut yeki bakin peit no bakin pai no sha utau sen renam Balastin halurudin kenamba kabba ng peit iya uta upsein kan kinsa light luwid na gabi jom upsein kapo ban light luwid na kapo ngidortang uwe upsein renam haudin badai Jesus Christ habang nilepa ngideben peisyaw Jesus badon halurudin Badudon ke bot ban kejit ia kabi jong ke pop na ka jingim jami. Badgatino balay ka ang kat kibape yaw sen renang haluruding kilalay luit kila imbiang kilalay na ka jingma jong ka jingiam. Jingma jong ka jingiam. Kadon na kamajo. Ladangim treban word yaw Jisu. Aga gospel news no. Kadang gajing word yaw Jisu. Kila word yaw Jisu.
Bad ujisu on ngan late no shaka jaka ba pem yo Yesu yanga ngan late no shaka jaka pem la one shoe badna ngan late no kadon hanne arteli ki jingwat ya ki apostol kila wadi ya ujisu upse bernam balastin halarode कि जो kilawad yaw Jesu kilawad ban idiyaw kilawad ban isi yaw ki apostol baki paid ba kilawad yaw Jesu day namar ba kila isi yaw henre namar ba kila idiyaw kila kwa ban donlam badu Jesu kila kwa ban sarengka badu Jesu ki kwa ban shashkor yaw Jesu Kiko balong kumu Jesu, kiko banyok pediang iya ka bornau Jesu, bakinduk lai luit nakap di jong kapap. Kiju kilawad yaw Jesu, namar ba ki isi yaw. Kilawad yaw Jesu, ban penni ap yaw Jesu. Kadon arjay ki jingwan. Kato ngilong ikon giba wad yaw Jesu, banduk lai luit. Hatong ilang ikon giba bahad yaw Jesu nagabindahan ya jitmen doy shiporar por. Hatong ilang ikon giba bahad yaw Jesu nagabindahan riyam buit iyaw. Kung giju kilawad yaw Jesu ban riyam buit iyaw. Kidon ka buit smiyo hakadon urjogi namar kidon lupa ya kabi. Padu Jesu ang kumno. U Jesu ang larapin ladapin pediang ianga pen sayap hakapa kaba mot pidon lupa hapo jopi ya kabi kabala ban pen men sawayapi ladapin nge kadon ge jimma iapi uji suong ya kiju lese haka jingim ke jangiru ngiru ni im haka jimma kai ge jimma kabadon lupa hangi ya kapa Mangi way nikit ya kabi kabalaban penmen sang yani bol sin ye gibsain janga perte ladait yani namarni imha gane ka perte don bol jai gibsain but baap ta pandait yani upsain janga jimbrai upsain janga jingauria upsain janga jimbishni upsain jangka jinta raisniyo upsain jangka jimpik hoi upsain jangka jimpik tar upsain jangka jingsiniyo ka jimbalin basiniyo upsain babon jai ba apap yani ba kidang dait yani kabba kidang dait yani kana urung kabi hapoche Kena ka bi ka penmen sao ya ka jinglong brio jomi jinglong kun jomo pare ni haban yai light now uni upsay ban light now uni upsay ni haban ward ya Jesu da ka jinge ni devan watch da ya Jesu ni devan id ya Jesu ni devan piam ya Jesu ni devan long paralog badu Jesu kanamba u Jesu in kijitno ia ka bi balarong hapoch Jesu ang yaki ju pinsayap hakapop bale kim shimla pediam but kim shimla pay yaw Jesu kim shimla ngay haw Jesu but kim shimla trang naw Jesu yakata ka bor man kijit ya kapop kim shimla wad yaw Jesu man light fluid na kapop hatongi wad yaw Jesu man light fluid na kapop chungi nengi wad yaw Jesu nagapenta ka jimmen doy shiporar por ko himmen ko para wad yaw Jesu daga jingi kung ki apostol kung babon ki pai banduk light fluid naga bijang kapop nagyupsain jang kaparte nama las din yaw Jesu halrodin banduk penduno ya kapor jang kapop tongin duai hagane kapor ko Jesu ngidon bon jai ki bi nama nila tur sha bon jai ki psein jang kaparte
But kila dahit yagi. But ni bit ya kapwa. Ni bit ya ke jingsini. Tang mame marwe. Say renang. Jeng ke jingim jengi. Balaman pelai yod yagi. Ini ya kok. Ya utrai Jesus Christ. Amen.